Iwe achka bongini kemi medicine mi ausiling ngeni radio station Bible Baptist Radio 88.5 FM. Lani rani ni kene si afokun papa bumi or ruemen na juasela rafeito borre preferio interview feniten radio Mr. and Mrs. Mueller John Deutsch nge rafeito oferio angangen missionary me lon Chuuk Chuuk lon yeraro iwe lani fansoni si pole rongorong seni baban esilengini kich usun manawer lupwen nonnom lon Chuuk o siapan pokun papa pun ratongeri nonnom rech lon radio station. Kilso jabu op sadong jufeng nikinai sabal maridiko tren ana dufuji kich feden ei fanson sadong nikabas ngeni Lon Chuuk me foken pal fengeni van John van Epi und nom van Epi lone we fanson ala lone ke hier engro dubuku fik tori ekkewe ewe hier engro dubuku walik meo ayok nom oniop melom kukun ro esobia me muren ayapal nom polowat pal ekis fanson pal nom pada Kilso jabo feden als dongeni kopongeni kemi menisin awa rong mo ai lonai radio kilso jabo ngeye puluai bele bakabas Kilso pal ngang wa mo chen kopongeni kemi fanson langetam si sapchu fengen nge fanekoch aya fetalwonal nge awor aramas rafan silekem nge ai sap silenir iwe nge ai pichok kopongeni menisin rachu en chemini mesempal item Kilso tabur pun ama kun pampa paiti pun ama panto di kapas pengen remina nei rani di kereng iwe lani fanson ibu cek pan ACD kemi warong pun emi wa nonnom non polowat non ukun ekkiwe ja aron limu ika ono ia enam polowat ai popuda angan lane ia fik me ulungat nge ay bobuda le fori wim mekena nge pal nonnom mekena lupwen fanson aywen nonnom ubutu es itan simone nom ngeni ina ay bobuda angang me polowat bal ekkewe fanu arul polowat ran pulusuk ka polab le tamatam abal faila sataban nika bal ekkewe fanu Iwe si babana ki sai sili ke bi usun evi angang me lana kana fenu lupono wa atore wa kapasali mena sabon sises o abon poputani muiche fen o pan afara aramas memang faila polowat afan wom muiche fel mikena pues ina aitel me iteko ina hier no wissen ebe muiche fel on polowat hier afan nonnom van fitu hier memman ina ira van fokun angeuchle dumu über muiche fel mekena nge abal fokun angeuch minera füri we ihr aim ayajok bal wissen asogul ren begen bible iga bal ren begen girl iga meta ayabal füri bal ren begen mechanik ayabal ki salisi ke momain mekena we nge wabal makke book awen bible jomong ekkewe book ra jok fisita me polowat fogun le neve fanson feng lupwen fokunas awase pwal nya virus le faila bon matau ina bopon ya olomada eve fanson faiden makke book ina nge buloi abala basa mine ebe busna basa mine afu Ewar gang nampai eo ai family wa tumunu nei fopul nampai eo iwe muren apal ubutu emen nom et itan Samuel nge wa fokun papa ngenir iwe John et men nenginen polowat apal war chiner nge eli ie chiner ratuen cheminir wa pal kopong ngenir iwe number 2 wa alisi ekkewe robot ekkewe fefin ren bekin health we ratongeni kayo meta aech fanson esabor safe iwe ra fantongeni tumunun naur
ikaraikis rapo buda chok samau iwe ua kana itinginir met epe lomot pe esap watela ewe samau iwe pwalren pekin birth control sapal gapas fengen sapal kayo fengen nge ua fokun sani ekkewe fefin me polowat pun ira fokun sugileti per iteiten fanson rachok mochen kayo iwe fokun kiliso ngenir pal nor iknai Fogun urna wasile bonotko chan rong ira repapan mochen sile metsokun sama wa fokun mutir meresfen neida kwara masnge metsokun anin niska togri uranir repwe au kati kali sinor ko misama nampa EOR now ika fafa pun ekkewe semerit rachok patapat lupwen iwe leren apu chikaringe rese fandongeni poluola lupwen iwe muren ramutir pal samawen faun ngasangaser iwe ngangu apa sa lupwen ikara anut repe pal poluola ren mengaku iwe ika poput apu chikaran inisir nge sor safe iwe are rame fi pe awate puchikaran inisir repe pal ringeni pecer mengaku mi patapat mi ratsen pere petongeni si petongeni au aku kunola ewe puchikar nge tori kinai a ngangu apa pusin fering ini naik kana lan ewe fanson iwe pal sokupatin samau sa chuk tongeni sileren asisilan iwe sa fantongeni mefi met epe met an samoen liver ika samoen stomach ika metakana pal uachechemini emen at a samoen sab eli parang ia sokun samau a poputa nge usun chuk ekkewe one nerves atongeni fislon mokurach apatongeni fisike atongeni fisike ngafokun metek Gürtelrose wasilelon toisiet ie nge susilelon merika nge ewe sokun akan balfis ngeni lon Chuuk iwe rafaitorei pe powder pe our blisters ra kan sukala nge afokun borar metekren iwe ekkewe sokun samau pal met ika emenakinas rabal fetto iwe sabal poluola uachechemini emen et emen pachau aku autin iwe autin achak no lebekin nge silinchak achu in refengen iwe waturei nge wa arapakan ngangu pefan samauren ai lukulukchak iwe muren wapal fori apat ngeni medicine wapal poluola metawasile iwe nge lonekwe chokren sanom guam ia itingeni autin ya chun manau achoke kiskup afan pusin fal echela nge fan chomong awar samau sisapal poek ngeni fanekot sapal nengeni blood pressure ya sapal radio fengen me sip ika awar sipen military ra arab iwe safan kapas fengen metsokun asisilen areve samau iwe muren irawal tongeni alisikem ren advice iwe seni ekkewe John military iwe nge fan chomong inachok sisatongni furios nge sachok yotek nge kilisobe ailuku god aval apuno ta chomong miracles chomong for miau cheape kis sisapuek nge iya fan apichakula ramas Ni wor nemi radio o atong ni radio ngeni alamas toa panarapa to ikan. Also was CB radio fixed frequency. Our feiten angangen missen. Ja ay dongli kabas fengen me ekkewe usun missionary lon Chuuk. If I could ekkewe doctors in the government rabatongani switch lon a frequency
Ila sapat tong ni kapas fengen. Abal wo ay amateur radio watong ni pal filete met sukun frequency kapas ina sapat tong ni kapas may ekkoch amas melukun. Ngena fokunoch ina melukun emem abal wo eve fixed frequency and begen mu on polowat ren begen sukul ira tong ni kapas fengen me government. Iwe awo rebe radio afen fichiir schon über Franzosen.